Good morning, Pungkaham, praise the Lord, o Pungkusang Zaraw kay tani kog bay jo, tani Kristani takok tay dukurono kak sang renani musungo, tam nike sang saimano o sang sarha belai kene jasarara nangi paitango, seni gana gini rogo, te aro bisingono kabang ma bororok tamung hamya samung hamya nomung hamya bay kalaye, sini bororok especially hamya sitrawo kalaye tangbayo. Aboni bagay ang kay tani kog bay jo tosini kaitono khulumnai suirnai rono khasrangrani musungo te belai khene sian gana kok angorno share khlainani musungo aboni bagai sing kaitoni kok no kaham ke kurgi kaisomui pore nani jora sokwaika pore ui siui sagot thepawui sini langmao sing tongnani kaham ke tongnani chanani himnani kurgi tongnani sisai tongnani jora sokwaika aboni bagai neng ang kai tuni musung jak matui khe tongnani belai khene nangai tongka ojarawo praise the lord tamne ke osung sarha te nokha sung lugui tongmani abo pai thangai phiaba kai tuni khairok ma kai tuni hamjak ma ge pai phlai aboni bagai na kai tuni kogo sawo habayo nokha se kamai thangan ba kai tuni kogle kamai thangya aboni bagai je kai tuni kogbai tongnai ro borok je propana hamyani yagni yawi khaksangai sangsar khaksangma krei ing tongmani jorao phana neng ang kaitono khulomui krei kaitoni kokmote tei tongnai rongke khaksangai khasrangai tongai mannai praise the lord peilawo sangsina nangma ke kaitorong kha pholase kaitorong kha kokse hallelujah in the beginning was the word and the word was with god and the word was god John semeni kothma kaham ek ni ek gonai kangke sengnugo John semeni kothma kaham 6 ni 63 obu sejak tongo the word which I have spoken to you are spirit and they are life kaitoni kok kha phola te a kaitoni kok a phola abonu boroni langma hallelujah hallelujah kaitorong kha kok se kaitorong kha phola se abono sangsitai te kaitorong kha belai ke kathar te kaham tongklainai kaito hallelujah bini kokno kaisomui sung bororo kaitoni kokno khana kangke sung bahaine mothangjak mangmano sangsar ha kamai thangpano kaitoni kokno poito sanai rokhe te kamai thanglia komoroi thanglia hallelujah aboni bagai sung saimano ek Peter ek ni 23 rogo sejak tongo through the living and eternal word of God you have been born again not as corruptible seed but as incorruptible hallelujah kaitoni kok bai tongplainai kaitoni kok bai sang katal khe asayu jepro sang kaitoni kok no poito khlaiei kaitoni kok no yasago hallelujah o sangsar ha kamai thangphana kaitoni kok kamai ang mahai kaitono poito khlainai nung ang bahaina te kamawi thangla praise the lord haibana sung saimantai kaitorong ka kathar se ge sungbu kathar bahage sungnai kaitor sungno hamjagai bo sini doshani sung dosha hamya manjagai tongmani no phiokna bagai morke hor sokjagna tongmano rokha khlaina bagai kaitor sungno khairogoi bini sajla jisu kathar no chini langma rohorka bo ani thaiyo bo kruso thaika arona ani bebak pap kruso thangai paibika nini bebak pap kruso thangai paibika hallelujah te bo thui saklai mane abini thui bai sang katharangka so jisu aboni bagaina kaitor hainai saka ek Peter ek ni 16 hainai saka kaitor angka kathar be holy because I am holy ang kathar ba noro butabu kathar ke tongdi bahike jisu ni thui bai so jagai tongsidi praise the lord jisu ni thui sing tabu boro malaina jisu ni thui bai sing so jagna ni ke jisu ni kok sing ma khana kaitoni kok no tui kathang ni tui a kaitoni kok no khanawi poito khlainai ro boro kaitoni kok tui kathang bai so jak haki sing katharango praise the lord so number 1 priority kaitor ni musung tui khaksangai tongnani ke kathar tongmung sing ma tonglaina praise the lord hallelujah hake sangsani jangjal ni yagni sing yawi tongai mannai khaksangai tongai mannai chasararani jarao phana sing kaitor bai tuidul jagai naikani khlai jagai protection sing manai tongnai lob mung busap
বা সাম নাম্বার 91 ni 15-16 নাইখানকে নুকনাই আরো জায়গা সৈজাক দং হি shall call upon me and I will answer him, I will be with him in trouble, I will deliver him, honor him, with long life I will satisfy him, show him my salvation. যে আনো রিংনাই রকনো আং বরকনো আনসার নাই বরনা আং সমস্যানি ইয়াগনি ফিয়ক নাই বরকনো মোথাংজাক মঙ্গাং রনাই হালেলুয়া আ মোথাংজাক মঙ্কে তেই থৈপ্লাইয়া পাইপ্লাইয়া লাংমা जोंनो रनाय हिनै कक रोजाक आ कक थाइनि मते तै जों तंलायानो तै मोथांजाक मोसों मानै तंलायानो खाकसां लायै जों तंलायानो हालेलुया वाना मानि आबो सुंसौसि किरिमानि आबो बुसुंसौक नो सेबा सिनि काइतरखौ जोंनो खासे खातुं रफायो सिनि काइतरखौ जोंनो तसि तंथाव रफायो हालेलुया वनि बागै काइतरनो जों रिंलायनानै नांनाय पद्रि परसंसार जों जा हामजों यागनि यावलाय तंलायनानै खाकसांलाय तंनानै हालेलुया खा थैरै तंरनाय खा थैरै तंरनाय तंथया ओंगै मा तंमनि र आबर बेबा शयताननि प्लान बिनि टारगेट सि आवन बै जों काइतनि बसाके जे प्रफान जों खातंगै खाकसाङै खासराङै सितावनि बान्ता संसार हानि बरद खाकसां माइका नरन रगला आं नरन स्वर्गनि खाकसां मा सिनरन आंरो हिसनो साव हालेलुया आ खाकसां मा पाइ थांगिया Praise the Lord. Kau nggak sengkat harga tonglengan nangnai. Aro seng James chapter, Jacob chapter 1 ni 21 naik hangken nugo. Aro jaga sejak tongo. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save your soul. Sini body, soul, sini mind, sini will, sini emotion, sini musung mani, sini one shock mani rock. हामिया रखनो नखागै रहना बागै काइतनि कक जथेष्ट जोंनो रोखा सिनि बोखा बिसिङो आ काइतनि कक न जोंनो वानसो मुका हामरनाय सिनि लांमानो बु सुस्थ तंरनाय प्रेज द लॉर्ड आबन बागै बेबा संसानि मोरल फिल जत हामिया मोरल फिल एंड द इविल जत हामिया रखनो बेबा काइतनि कक बाय सराय सरायके तंनानि बागै कक साजाखा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आबन बागै जों तंगै मानो काइतर जोंनो कथारके तंगै माहाय जों तंगै मानो तामनिके 2 Peter 1 टिमनो साजाक तंहाय हिनै His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness काइतर बिनि बाय थांनि जों सासा तै काहाम बायके बचनो रिंगैना हरका to escape the corruption of the world all संसार हामजेनि यागनि जोंनो बासेरै तंनानि हिनि जोंनो बिनि स्वर्गनि फाम सिनि आरो रैरोजा Praise the Lord. Hallelujah. Awan bagai जों गोदै तंलायानो जों खाकसाङै तंलायानो खरकसा तै खरकसा जों हामजाक लाय तंगानो काइतर जोंनो हामजाक मा हाय हालेलुया तामनिके जोंनो कक साजाक हिब्रु चैप्टर 12 नि 14 हाय नै सैजाक तंगो make every effort to live in peace with all men and to be holy without holiness no one will see the Lord कथारके तंगिया हंके बररक बाय गजां के तंगिया हंके जों काइतरनो नुगला कथारके तंगासे जों काइतरनो नुगनाय ते काइतरनि खाकसां मा जों मानै तंनाय दसानि यागनि जों यावै तंगै माननाय प्रेज द लॉर्ड सो आबन बै बुसकां खना सानदे सार दस्ताव चिनि बिश्राम गंज तैसांमा गामि चार्च नि मुं ख्राइ चार्च ओ फाइमानजों फाइमानो थिक थाना तलाव थाना अंकलक तलाव जों काइतरनो खुलुमलायमनि नक कथार थुम नक कथार आरो जागाव जों सुरलायो लबलायो काइतनि कगै सालब्रुम जों आरो जागाव खाकसांलायो आबनि बागै रविबार दिनो काइतनि कग गाहाम खानाना बागै 10:30 समयो चिनि क्राइस्टस दैसांमा गामियाव मानजाक बायदि थुमनो कथारो काइतनि आशीर्वाद मानै नों बोसोराङै तंथगै माननाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आबनि बागै आं खाखलायो जों वानानानि करै जों खाकसां याङै वानावै तंनानि कग करै जों किरिना ककरै सुंद्रुंना ककरै खाकतंगै तंदै खाकसाङै तंदै काइतनो याबो याके खिबिया हालेलुया बिनि खाकसां मबो पाइफ्लाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो एन्जॉय योर लाइफ प्रेज द लॉर्ड बेलायखाना हामबाय